برنامه کردن آدم گچ وقتی افدم و حموده میخواهش تماشاوان هجا ام به هفته به برنامه کنو لپیشبری و نه ام دوی برنامه خدا بحثا ایریشین کل دیجی دبستانان خواندکارو ما مستعان هات کردن بکن هر وها ام بحثا دوزا گلستان دوکو بکن کا چه فکر خالک یعنی بتایبتی ما مستعد کتکار لدیجی وان ایریشان لبر خود دن چالکیان دکن ام جوان بپرسن چه فکرین در حقی وان بیارن دا یا جبرکو ایرو هری ابیجن عالیه دستلاتاری ایرو ارک د دستیوان دی زاروک اگر تین کشتن ماموسه نکارم بپارێزه زاروکه من نکارم بپارێزه حوجه استفا بکن جبر وی ام دخواست Türkiye kültüreka istifa kirine tune ev çavaye. yani Türkiye'de rastî jî tune lê bi berxwedana xwe tekoşîna xwe em ê veya bi ser kevin yani hinkî çîk ew çanda demokrasiyê heba gerek heta hekan zû de îstifa kiriban berxwedana me meşa me ji ber wê em dixwazin îstifa bike çünkü çareserîkê nayîne yani Zor spas. spas baş ser Naha ketkar brojan el serpiyana armanca wan ew ku van êrişan pûç bikin êrişan li dijî dibistan û xwendekara pêk hatin pûç bikin em êriş di nava demê da ji berdewam kirin tenê ev dusê rojên dawî da heftiyekî dawî danîne taybetî dema vê desthilatdariyê da gelek polîtikayên xerab li dijî xwendekar û mamosteyan û zanîngehan pêk hatin tenê serê xwe ev êriş pêk hat gelo Yani arast ev eriş ku vek erişek tekakesi benir xandin lenirtina heri şaş eve. Yani ev encamı pevajo kene. Yani ev pevajo ji gelek aliyada mirev dikare benirxine. Kijan ali yani ji müfredatın kul dibistanan ten pek anin dizanıngehan ten avakirin ji pirtuken dersa bigre ji avakirna dibistana. Yani vekhabun o ne vekhabuna dibistana. Disa em bejin ji reze filme ku televizyona tede meşandın. Dime televizyonên Türkan niçeyin ku tene peşekirin dimenin li meclisi. Yani vaki her yek xalq vana mirov dikare saat kelser wan ba axive mirov karwan binirxine le tali de divê ev bêdîtin na ev encam bivî havî hatiye û ev yek mego ne êrişk tekakesiye ev encam bike civakê de ev pirsgirêkeye yani di nirxandina civakê de têkiliya dêw bava bi zarokê xwe re bigire hatta bir rev revazê sistemê ku hatine avakirin ji bo wê havî jî divê ev mijar civakiye ne mijar polîtîk e îro eğitim sen eva roja sisiya li ser nigaye li navenda Ankara'ya bigire li hemû bajara li heştê yek bajarê li ser nigaye armanc ne peyamik polîtîk e armanc ev e tu nîşan bidî ku têkçûnik di civakê da heye ve tekçuna dijvake de dijvake çe de ku behevre hemû mamoste behevre ne mamoste tene terenake dev bavji pere civak tevda u eko je ali revebrinê de jî vî alî de berpirsiyarın ji sedîset zelal yani berpirsiyariya wan tê de heye hani em erê ev divê wan em hişyar dikin em divê binêr weqas girîngê ku sêr roja em neçin dibistanê وقاز گرینگه که سر روزه امان زاروکا جوی چیکه پرورده بپار دهیلین. hani کنه میجار وقاز گرینگ بنا ایتین سندی خوان بیاره مثلا ناگرین. دوی او جوی حساسیت ببینین. نه کوک بر تکلیه بنیرین. Evet, servi mesele civak ne demokratik ve tiştek brevanaçe ve خرابی و صدر کبه. بله راست işte jiboku civak be demokratikrin çebebin. Jibo ve jidbeku ev reveber yani jiro pevde eveş var vaki şarike bibinin o bernameke bilin despekirin. Yani ev biçike tişten avlekariye nay çareser kirin. To her dibistan ke de ha polis ateki hündüreveji to nikarili peşi biçart kirin. Jiberkus iro dibistana ev ruh daye sibel dibel naber su kejrevde. Sibel kahve su bide. Sibel derdori su bide. Te her bermal ke bunji yani te her bermal ke polis gideni. Çenabe yani gerek ve feraseta ko ve encama derxistiye lebelo kolukri u benir xandin. Ev ji vak mı ji برنامه تلویزیونی بگیره
رزه فیلما بگیره حتی لیستیک کامپیوتری و حتی رو بازی کو دجوا که ده آشتیانه دموکراتی بون لحف گوداری کردن جهف حس کردن پک نه اف چاره سری نبره بله کلیم وام بیان الدجی دبستان پیکاتن سویرک مرش الدجی ما مستخوان دکار پیکاتن چقدر جبیان روزین کبای شو گلستان دو کدورن يعني جاري وقتا كنت بنقهاوه ده بفكري قش بهاف قري دايه شخو تشتاكم دخوازن بين زمان جي اوه يعني وقتا كنت بيرك حتى ortam نيفنجك نيني هات توه نفهم مدخله نکی توش آلی ارینی دبر پنری لپی و انجام نینی درد کevin yani kuşlar Gülistan 9 eve 6 سال 7 سال در باست بد سرور حتی و تشته کیرو چاپمری ته خویان کرن و روجا بریج دهات زانین و چاغج دیار بول herkes er و روجا کس دنگه خانه دکر ایروج bu çimate denkirin belki lepersin giringe lem civak ve dinrxine Civak ve dibine yani herkes de perse 6 sal beri de çima nekir tu çima iro diki. Her kirin eriniye. Disaj encam je girtin eriniye. Biser de çün eriniye le vakta kutu demave de. Le ser biçi demave de tu ser de biçi işte vam böyle peyve ev kese ve runay. Runa de der. Yani emledner iro civak de roje jinek de katkil kirkemasi. Yani sebebi ve ejhev ne kutin. Yani ev zaroka mezin dibin. Ev zaroka sebed zevcin. Ev zaroka sebed bin xudimat. Ve feraseti, ve psikoloji, ve deruniye ev zarok digehin. Jiberu havici vak mego hammu cevak behevre. Yani van ne tiştek politik lenertine, va tiştek civakiye hammu cevak beherde. Vakta kul ve binere nırxi aştiyeji. Nırxi hevhatineji liser verudine. Yani sebed nav hammu mali bxoda etledneri bav dev bavi kurda zarok bev da bavi خود کجه باو لای خود کجه یعنی وقتا تو نوچه دنیاری تشتین بیو های سوسرت در کفن انجام بید جی بروی هاویجی وقت مگو پرسکریک تواهیه پرسکریک جواکیه چار سریج دوی جواکی به لی رایدار دوی دملدست و بر پرسکرا بگرید سرخواه و ری بازه بر پیچونه ریز بکن پلاسازی که درخن ایرش و حجوم سر خوندکاران مامۆستای چاوا دبین yani tiştekî çawa ye vê Yani ev ji malbatê de dest pê dike şîdet û tiştê wisa hûn dizanin tiştê yani pirsgirêk ji malbatê de çê dibe yani fikrê min wisa ye eger malbat hebkî zarokê xwe baş terbiye bidin eğitim bidin perwerdeyê bidin hîn baştir bibe ji bo wê ev zarok jî yani tiştek ev dikin evne nizanin çê dikin yani ji bo min yani zarok ne evin suçlu ne pir evin yani evna hîn dibin wa tişna erê ji malbatê da ji mamosteyê dibistanê yani îro bêjin li ser siwêrekê û mereşê ev êriş pêk hat dibe ku sibê li ciyekî li bajarê we jî pêk were her derê çê dibe tabii yani we de ewlehiyê daye erê yani jiyana we güvenlika we heye hûn de ewle tune her yani tu dare tune güvenlik ne ji bo tek şey dibistane her deri güvenlik tune ji bo li malbatê de dibe ev perwerdeyê baş bibidin zarokê xwe ji bo Gulistan û rojîn ew çi dibe ji bo Gulistan doku rojîn kabayî ev şîdeta jina zaten her tim heye her tim heye bu ew berdewam dike ev polîtikê hûn dizanin ser zilmê ser jinan hink bilinçli dikin yani ji bo wê ji wa evna digirin yani çawa kîwan kuştiye çawa dikine maalesef li wa evna digirin politika dewletê nîne politika dewletê hebkê jî ji bo wê jî ev bilinçli ye yani polîtikê êrişên li ser xwendekaran mamosteyan dibistanan pêk tên hema ji berxwe pêk hatin hûn bi çi ve girê didin gelo Yani tabii ji ber xwe pêk nayên gelek sedemê min vê hene divê merivan sedeman bu koleka sedem çine yani yekem duyinin ev tiştên teknolojîk û lîstik mîstikên ku zarok pêr dileyzin wekî din em bêjin programên ser şîdetê bêtir zarokan meyla zaroka dibe ser wir her wekî din meriv kare
سیستما پروردهی و گریده یعنی گشتی گلک سدم هنه دوی مرو سدمی وان بکوله و لوی گوره تدویران بگیره. Peki erişen kuldiji dibistana pek hatin, erişen kuldiji rojin kabayış pek hat, lidiji Gülistan pek hat, Gülistan doku. Yani evanji encama şiddetta devleti liser halkenin liser jinanin ne? Yani tabii ki tabii embejin encama şiddette belki pergala bavak salariye ku tesir leher deridike o betirci ev şiddet tabii ser jinan zarukan yani pekte هنرجي ام بيجن پیشیا شدت belki ciddi vekirin yaji naya girtin yaji ev bu yerin pekten nain ceza kirin ev ciddi bese demek merif karı usajilerin. Bu doza Gülistan rojin çıt xwazi beji kuvan roja derketi orte. Yani tabii em tuhazın suçlar derkevin hole kesin ku tevlivi suci bu ne varın darzandın. Yani hem bu ya rojin hem Gülistan doku hem hem bejin kesin ku gelek bir yerin usa seri artıya girtin henen ha. Deve varın lekolin kirin varın ceza kirin. أنا بري هر تشتي مرو اگر هین تشت بنرخینه براستی رزاندنا جواکی رزاندنا جیانه رزاندنا سیاستی رزاندنا نرخین مروواهیه دبگو بو تف بویره بگریدان yani زانست هاتی آستک ایدی جواگناسی هاتیک آستک فلسفه جیانبوینه در قوی ده هاتی آستک جی ایروپیده اگر نرخاندنا واتشتان نبه bu yere her du dibistana hatiye qawmandin yani bere birasi baş be neyfem kirin mesela edi ji pedagoji ji formasyonu ji psikike civake malbat disa mesela bejin reveberiya dibistana burada پیواژو کی اوسا گرینگ دم دیجین هر کس گره کی بالا خوب دوی یعنی اف گماری اف دیجی لیاقت چه بویا پرسکری کاتیا چه آستک هر کس گره کی باندورک لسر خود گره کی نشان بده یعنی حالی حاضر انا اگر او تشت ام ناب خود نه نرخینه چالاکی هم اول چید می هفته کی ده رو افتش بلکی به قال کرن پیواژو کی شخه ناب خود وی چه بله گشتی ام دنیرن براستی جی را گشتی ده رزاندنک هه بر برنه ده براستی جی رزاندن Cevap pırsın breve birnek hükümetek heye destilatek heye o Evraya geçti bir revat ve raya geçti destevede. Çim avka bedenge kültüra istifakına bakaneki vezireki tüne. Ana yani eftиш diyara şembere jişko eğer yani pivajoa heyi be hurguli و دیسا نافخو ده هین تشت اگر بوگ نینک نبه yani amurên hevdîtînê, amurên xwenaskirinê, amurên piskirikê vê tiştê de şu an zaten taybet vê serrast nebe rêveberî an jî em bêjin desthilatdarî tehekkuma ê heyî ev tişt yani em ji hêşmendiya mêrî yan jî baveksalarî em bigirin ji anha da belkî hîn tişt êdî navxwe de belkî bi holandinek çêke em çi dibêjin yani pêvajoya dawî de mesela pergelek me heye pergelek nav civakê de nav siyaseta me de êdî çê dibe kurahî bingeha wî pergelê em baş fêm nakin قوس اکو آلوزی آنا ناو جیانه ناو جواکه تجین اگر افتشت چارەسەریya wî çi em bifekrin çarəserî wir çarəserî yani ana ser liyaqatê ser demokratîk bûyînê ser xwe naskirinê xwe naskirina ji malbatê em bigirin ji xwendewanan em bigirin heta rêveberiya ê her herî bilind paya bilind dîsa em bêjin nav xwezayê de yani merev hêşmendiya baveksalarî de hîn tişt belkî pênase bike ew mesele ne meseleyek rojane yani bingeha wî gelek kûr e eger em serrast nebin wî alî de em
هفدو فهم نکن چارەسەری li بامەترە دیسا مثلا زانست هاتیە ئاستێک زانست تێ ئاستێک وان تشتا دقەومە يعني 1930 ورده مثلا دما تقمانيا اتم هيدروجين هيليوم تشي بون وي دمه دجي مثلا اني زمان قلت زانس اگر جبو مروحيه بيش بكبه و هينتش وي برهب به ايروجي انا ام دبيجن قاده ديجيتال ديسا هيشن تشيكري هر وها ام بيجن مثلا قاده راگهاندنی gelek tişt hatiye peşketin zanız zanyar dibêjin nêzik bûna me ve yani demê çawa teqemeniya hidrojenê helyumê nukleerê em pêşwazî dikin îro jî wisa gereke bê liqan ya zanız zanyarî civakî nîrxên me ji bo mirovahiye ya pêş bikeve ya jî em ê tevahî bi pirsgirêk em ê bijîn ka em binêrin yani wên alî de eger sazî rêveberên me vê alî de xebatê xwe kî şember dedim berxew vane eger serrast bikin em ê bikin armancek dîsa em dibêjin çareseriya me pergela me siyasetê siyaseta me gerekî baş bê fêm kirin baş bê bi kar anîn êdî teorîzekirina pratîzekirina wî de em karin çi berhev bikin ew tişbirgirînke pir muhîm e. Zor spas. Spas xweş. ابير شو بيكتن ابير بسري خو بيكتن انجي انجما بوليتيكا كي انجي ام بيجن تشتي كنا بجوا كده خرابونه قالوا درت كابن هولي Yani dve bi Tirkiye ve çürümüş patandın ki mezene de nave civakede nave gelde jet eviya yani politika tiştane yani hem ali xundavane ve hem ali siyaset ve bi zamanı siyaset evde yani mesela İro tu fetri televizyona jî tiştê ku tên lê standin yanî dibe fişekê min gerek vala neçe. Bi reklamê wisa ya jî fragmankî wisa dertê holê tabii çawa ferî zarok malbat tev vî nîqaş dikin piştê nîqaş dikin lêstikê di ewkê de jî dijitalê de jî zarok tên lê standin telefona da vî teknolojiyê de dibînin wan dîzî mîzîya jî wan filîm jî ku sêr dikin di me jî wan de rûtinê wisa bi hev rêdî ku tev cîkî de ku tê lêstandin ev ev zarokanan bi hev re dikevin mijilbûnê jî yanî dûr rêxistinkî bi hev re ava dikin şûyî bi hev re dibêjin yanî ez ê li vir bikim ev ê wî bikim ev ê wî bikim tiştê wisa jî tê ama astengiyê mezin yanî siyaset gerek pêşî vî bigire yani civatê de patandin ki mezin e zêde patandin ki mezin e elê zimanê ve elê tenduristiyê ve elê her tiştê ve yani îro tenê nelvir îro li nexweşxaneyan jî hevalê ku fetkirin tendustriyê jî tên kuştin tên darbkirin tev tiştî be em jî yani îro tu derê Amedê ya jî li İstanbolê ya jî ez bêjim li Wanê ya jî li Ankarê tu çaxê dertê digerî jî tu dibê ecebe ez ê verê avala min ya jî zarokê min ya jî bavê min ya jî xwişka min wê bigîje malê negîje ev tir senê heye هرتم مرov insan خلق bi wê fikarê dijî gelo li Tirkiye jiyana kesî net parastûn ewlehiyê daye na ev dem bêjin de heta 2015 û 16 jî ev ew qez nîbû ama piştê 2016 û 15 piştê yani ew darbeya nêçêbû îktidar em bêjin şerketa dewrê ev tiştanê hatan yani îro em bêjin ji 15 ve li 5 Hezîranê di navê gel de mitîngê de bomba hate teqandin yani em ji bo aşîtî û demokrasî çûn li Ankara mitîngî çêkirin navberê me de bomba teqandin 102 hevalê me şehîd ket dîsê li Sûricê wisa yani alê jiyanê mirovê de tu vêge saxlamîkî tin ha ez nizanî îro ez ê bigîjim malê negîjim malê ez nizanim yani wê çekek li vir were teqandin ya ez yarim cî kirûnêm çakî bixwim yani ew pirî çek jî zêde bûne سیستم جی پیشی دولت جی پیشی و کریه کی چه سری لی داش بای روساته ددنه herkese yani bejin çoğuna malbajı bab ya jî birey mazın be zaruka jî hint keçek te amelandın ya jî navê civakadê rast e zor spas spas xweş
êrişî mamosteyan dikin, êrişî dibistanan dikin, yani xwendekar, mamoste nedibin ewlehiyê de ne parastî nînin, Gulistan doku tê hûn kirin, rojên kabayîş tê hûn kirin. Mirovat kare bêje ev encama politikayên dewletê. Enka to bahsi işte mekteba ke tova erişi mekteba kani, öğrenciye kani, malima kani. Gulistan 9 tova. Tokaywa aslında çünkü tere diyeni guri. Tere aknaya ne? Gulistan 9 tereyda. Mektep erişi mektep kerdişi tereydo, erişi hasta kerdişi tereydo. Zuan de çünkü zuan de sistem de madı şiddet esto. Zuan de madı şiddet esto. Ev ma şiddeti ma kaile ki çiyare bixedene. Ma yevca yev bekçirone, yevca yev polis rone. Hezi çi mesela trafik esto, vanik ma ışık rone, trafik bixedo. Işık re trafik ne kadiyano. Tegerek trafik re ne yev greveyni. Ne neksa trafik manano. Eno zayne var. Şiddeti aynı eno var yev gro. Ma vanik ma şiddeti bixedene. Şiddeti ma eğer sen ma kaile bixedene ise ma demokrasi reşine bixedene. Ma adalet reşine bixedene. Ma aşti reşine bixedene. Hayya zuan de mevcut iktidarı da او موجود سیستم ده آشتی نبو مزانه که انو سیستم ده خورا آشتی زینینو انو شده حیا پینی دوام کنو انوا مکتبان تینا نیو همه جاد استو Hemû saziyên dewlet. همو سازیان ده استو خورا خستان گور سرمانی و ایرو چی ایرو اون ایرو هوتسی نیسانیو چارش سری اوور ایرو ارسین آسان انتابتی یو نوشی جکشت yani çağrı sarıyor. Ez beni ev şiddet şiddet afrandın çava hini ve şiddet edibin. Hem de bejin ya zıvanı pergalete. Yani tabi zıvan vakti okweş nebi meclis mauniyeni gurru perodeni. Yani meclis perodayış demek çiyo ya milletvekili ya kalvano. Karşıya kalvardan perodayış veceno. Kayıt neşti ya kalvacı. İşte eno mari çinavneno ملت ما قال لي ما بدوني انا وانا كده دمكي ورات يو غروا تشيني برودي ايوه نيو ورات يو قال وات تشيني قال ريجي وش بكي اي حيا ماني ne de ki hayatı jiyan de zuan de خود açtı ne veraze ne beno kan boğazı şu anda şeriyo silahçıyla şunu silah bigiro bireysel silahlama var ya Türkiye bireysel ya silah grotiş çandır hadi yo gro merdim kıştış çandır hadi gro Gülistan 9 şas sarı hus sarı over işte ama kıştış هاو سریو مثلا یو مردم کو مالبات جیو نیواجو یا گلستان انتحار کرد و اخو کشتو پینیا جگره کنی سبو یو نه پرسنونی ما خلق ما ایک مظلوم ایک فقیر فقرا خلق بیوایر من دیانا وا Mesela çima Türkiye ev çanda ku vezir perverdehiye, vezir tendürüstiye, vezir kare nafkoya hendur istifa biketüneye. Ya maalesef khura istifa ano sarane peynat mazani khura warz diyav ya istifa khura ne kanu afi gwazano yani istifa khura handık ne kanike ayo ay peyvziya kelimazi jiyan khura veta afwazani ay saba afizi waqta sari süreye wandi bişmandık ma wa Allah ma ne şermno Allah ma ne şermno ayo Allah daşma şmani ne şerma yani ne şerma yani ayrı waqtu ki gurebeno خسر نوازنی وازی ماری لیست های گوری وجه مثلا وقتی که گربن ماوانی انو سیاسال اقتدار sorumlu yani guri eno gurede eno bakan eno vezir çi sorumlu yani guru ve istifa beko vanu ko qaybiş mamaravani tamam ve liste ya sorumluluğunu ko vece ankara pey vaqti ay guran bir mavacit istifa beko çünkü eno ko halo çeket sorumluluğu ya çin ya yo çi weş bir sorumluluğu ya nesta inkeda vaqti fakat memleket yo kharab yo gurebi ne sorumluluğu ya çin ya İba ana vabiyo memleketim ad maalesef Avrupa devletten de Avrupa'da ayki çağdaşı ayki bilim takip kani aynen de ne vaniyo şermcin desto yo göre gerek seni ve bozani vakti ay göre ay var ne bi kam ay göre sorumluyor bedeliciden maalesef madde ay var ne benim. Çend roje li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye bigere nexweş qewmiyek ji van jî êrişel dijî dibistanê dijî mamoste hempişeyê we şagirtên we xwendekaran pêk tê hûn van bigera çawa dinexîn ev biger hema ji ber xwe ve pêk tên an jî plankirî organizeyînin. Ez ne bawerim plankirî organize ne tev jî Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin derdukulêwiye ve ku tarîqata bixe dibistana başka te evkevitine dibistanê çi dibe çi nabe çi sorunê dibistanê hene mamoste hene
zariya hene ne önemliye jera yani derdeviye ve ko tarikatlara protokol bike o bir şeyine başka tevkivitine yani tevcih planlığına. و چه دخوازن ببه یعنی وزارت پروردهی چه دخوازن و استفاده خواست کرگلو İstifavi çok gere zuda bike ne vega. Fakat Türkiye'de ne bakanı eğitime biteni te bakan ki sorumluluğa koyuluna ne istifana ki nezike çen hazar habi insan depreme damirin tikesi istifana kir yani seçar hoca da ne gişten davan titişkinate az jahata etemelata görevdikim İskender'e görevdikim az izinli verderime havalemin jbana koyurul ve dağıtın bizim göz libavan bu mezatım depreme da jeli İskender nebum seçar hoca tişkine kirin tikesi istifana kir yani de sistema Türkiye'de de yönetme Türkiye'de istifa kirin tine çıkıyor. Ya bejin kadara kodeye ya yekedin suçlamışkin yani kez sorumluluk kılınan elbette. ایرو سویرک بو مراش بود به کو سبت جک Ve sebed be kolamade be Hatay be İstanbul be yani hatta ko önlem ki vi sistemi eknekin lahamici cebe o hebudu ögdehtinin yani ve vi akriya çmaznekim. Hani cumana ko navi kodarken hani cumana ko wan kışkırtmıştken hani bir avaya. گلستان دوکو روژین کبایش روژوالات کزماس نارین گران اف خوشی خونده کار بون و لبر شعبه و سیستم پرگالی هاتن وندا کرن و حتی ایرو دوسیه گلستان زلال بویه هنک هاتنه بنشاف کرن پولیسین برینه کوره والیه یا ون و بیره کووشارتی بو اونها زلال بچواد نرخین Yani zelal buna bir insanım yani ya savcı ki tişki pari ki bir insaneti lenertiye de saveti ya jibona ko gündemde geçken zani enik tişta derdiğin ortaya çıkıyor destevanda ya. Yani dercame davane ku mgoçi Gulistan ji rojin ji xwende kar bun. Tamam kondekarın vanaji mesela rojinji ez ne baverim konu zanın kine. Ez benim zanın kine çok digirin seride. 5 saledine mina Gülistan dokuya ve vanji derin orta. تماشاوان جنبه هفته جی گیشتن دویا برنامه خواه و هفته جی بالکشان سر وان بیارن کل دیجی دبستانان پیکاتن هر وها دوسیه گلستان دوکو تایبتی چالاکیا کتکاران دا آنجی چالاکیا کو کسکی eğitim sene lidar xıstı bu mecma mustav ketkaran persi kavan büyaran çava dinakinin her meşki persi van büyaran bi politikayın devleti hükümeti va gire dedin em vi avaydı gijin davya barnamaya koy hatta barnamaya kadın her şadı bakta var min